Postupak sa osobom bez svesti. Besvesno stanje može nastati kao posljedica povreda ili naglo nastalih bolesti. Osobi bez svesti može biti ugroženo disanje zbog zapadanja jezika u ždrijelu ili zbog gušenja povraćenim sadržajem i krvi. Da bi joj obezbedili prohodnost disajnog puta, osobu bez svesti najčešće postavljamo u bočni položaj za oporavak. Ruku žrtve koja je bliže vama saviti u laktu pod pravim uglom i dlanom postavljenim nagore. Ruku žrtve sa vaše suprotne strane postaviti preko grudnog koša i držati je nadlanicom uz njen obraz. Svojom drugom rukom prihvatiti natkolenicu žrtve koja je dalje od vas i povući naviše, tako da stopalo stoji ravno na podlozi. Držeći ruku žrtve na njenom obrazu, povući joj natkolenicu i okrenuti je ka sebi. Nogu koja je gore namestiti tako da u kuku i koleno bude pod pravim uglom. Zabaciti joj unazad glavu da bi disajni putevi ostali prohodni. Stalno pratiti disanje žrtve.